Kardom, Nili Karbi Birta Thanbang, Samisonaris Rahampi, Aprang si Birta Thepi, Arjuikta. Karbi Lamet Arni Alira Lonpen Ketalon Pon. Sarupatar Constituency Angkang Water Resources Asai Camp and Sai Keklen Ponjiadim Kahumidam. Cheksolangso Medical Sub-Center Ahem along Wikang Pajirki. Non-Arjuikta Birdang Tonpen. Karbi Lamet Amai Tiripi Amai Lapen Karbi Lamet Amai Aro Amai Atumpen Tereni Pai Inkoira Troxy Arni Ada Porpainer Kebra Achitima Porpen Lamet Arni Katalon Pona Birta Cut News Channel Apherangke Atumpen Birta Nangpali. Teriponi Pai Inkoira Troxy Arni Ada Porpainer Kebra Achitima Porpen KLMA Pusuren Kram Salamaing Trupon Dedapi Porpai Sirkep a Porpen Tirim Kachikimo, Kejapon a Bankele Bidisar Synchro, Porpai Sirkep a Porpen, Long Ekesom, Ada Porpai Kebra Chitima Porpen Karbi Lamet Arni Katalon Lapen, Lamet Anong Eke Pajirpon a Mai Kecheng. Karbi Lamet Arni Katalon Pon along Alahi Sarpo Manpen, Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chitongdut, Papangjang Alohi Manpen 19 Difu LA Constituency MLA Sum Ronghang, Man Peng Alohi Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Kang Jang Terang, EM Kache Rong PP, EM Bidya Singh Rong P, Cases Mepu Chandra Singh Pro, KLA Kongchun Bang Barim, Singkro Pen Chenglok Ongdung Kachupapon Aluhiatum Bangso Lamet Arni Katalon Pon Amayalong Chitongdun. Halapu West Karbiang Long District Keroni PWD Park Alongta, Karbi Lamet Amay Keroni Aruatum Alira Lon Pen Karbi Lamet Arni Talon Pon. Lapen Anporta, Karbi Lamet Amai Arodo Ana Longta Lamet Arni Katalon Pona Birta Nangli. বছরে হইল আজি দিনটো লামেট দিবস অর্থাৎ কাৰ্বি খাদ্য কাৰ্বি খাদ্য দিবস হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ জন্ম হৈছিল 1966 চন 27 Tereni Pai Inkoira Troxy Arni, Porpai Cracia Porma Lompen Sarupatar Constituency Angkang, Water Resources Asai Campen, Sarihajan Penrongkimi, Balibatar along An Sai Klem Jiadim Kelangdam. Sarupatar Constituency Angkang along Water Resources Department Atum Sarihajan Penrongkimi, Balibatar along An Kam Klem Ponjiadim Kahumidam. Bangso Asai along Handloom and Textile Development Board Chairperson Kadom Terang Pipen Pininga Sengkan, Kiklem Ponji Adim An Humri Dam Pusi Birta Long. Water Resources Department SDO SD JE Samsung Hanse Kasang Bepi Longkit Timung Penchenglok Penang An Arisang Hoatum Chitongdun. Difu Rongso Pipen Kilometer Cap So Se Kahelo Cheksolang So Arada Pan Joy Kepen Se Kapachilang Ponji Adim Pini Arni Rikang Pajirtip. Difu Rongso Pipen Kilometer Cap So Se Kahelo Cheksolang So Arada Pan Joy Kepen Se Kachilang Jia Dimpini Arni Rikang Pajirtip. Rada Tumapan Joy Ke Se Kachilang Jia Pan Pura Karbiang Long Autonomous Council EM Barim Ashok Teron Medical EM Kiki Bom Ahud Kedamtang Surihini Rakreplia Ningkan Jakong Achikloni Pahini Arni NRHM Akirap Enpon Si Cheksolang So Medical Sub-Center Ahem Kim Rang Ponlo Bonta Ahem Tangdet Pen Ahem Kijoy Biko Kajok Pini Arni Anke Rikang Jir Hupsi Dokoklo Kurang so Pipen Kahelo Kilometer Gap So Se Cheksolang So Along Rialong Bangso Arad Tum Kisum Ajo Kirlo Kustame Joy Kepen Segichilang Domapan Tom Sekot Pen Kodak Siki Chilang Dam Chima Labang So Putak Sorkar Pen Mande Karbiang Long Autonomous Council Hin Pen Lang Pon Chari Ponsi Kedam Tang Surihini Rakreplia Ningkan July Nipai Hini Arni Karbiang Long Autonomous Council Executive Member Asuk Teron Hin Pen Labang So Cheksolang So area Mande Cheksolang So Along Hialong Arad Pan Mathasi Medical Sub-Center Kang Pujia Pan Long Esompolo Labang So Long Eke Sompolo NRHM Pen Akirap Enponsi Lak Ko Ane Atang Kalabang So Dimong Panong Ponsi
kim rang pon lapen a hem sta me patang pon non ilitum ke ponong lo puwa phis ta me non ilitum camera person mongol pro pen paklang pola in hap ke paklang pon je phanchuni ri lo labang so hem kim rang der pen habalong mate adonwari long non rikang rinui anda jir khit lapen ke a hem alo da lang rang pulute kadok ka be sta me in hang ya lapen ke kit ter kadok ka be tang lo ta me kopia thesi labang so check so lang so hem long la an tang ka padam de da khi a hem into ponpe mate functioning thang ka bile ke phang no konda ko la ke litum ma hui me alam nasi non ki khipom mate Karbiang Autonomous Council along of Prankelang ahin executive member akimi kedamtang 2016 and inkan October acheklo alang amethan ho chinipon em surjarong first alang ni pham phanke along pen kaninje pon mate karchu pon hot alang ke thak pon teng pulote jongsi ninhang pulote cheklo jong thomang bom sidame Karbiang long mate lomri alo ke paching thura campaign ana sa deng pon un kus alang je pon wa pisita bini ari an cheklo jong chok teng tango why kids tame bini labang so hem and dang lo kapre ka ding lo tame kikim tang medical sub center kampu pon thek ponong lela tate mentulo la ha kampu pon ho camera person mongol group and the leaders from Kam News Difu Number 4 Socheng MSC constituency ang kang Pardun Ron Pen Bharatiya Janata Party a song pen kang dang amai kang ni pen ke chenglok puthot theri ni phai ingkoi rapho arni adapor phai sirke bapor pen local EM in charge of DRDA Transport Fishery Rupsing Teron Pen Jalinsi Kicheng Si Harlong Juwe Soil Conservation Asai Hemadung along Socheng VDC Bhavan along Kang Pucheng Si Puthot Medical Sub Center Longthom Longpai Tirkam Lapen Ujan Dongka along Medical in charge of EM Surjo Rongpar Arideng Pensi Pita Kang Tipen Ingpupon Long Assam government pen kelang charia teng la pen Karbiang Long Autonomous Council kachari CM EM atumatok anu arat akisung doan pen kapijok ji aphan mang ponsi medical sub center Longthom Kimrang ponsi thereni pa ingko rapho arni alir alon pen ongdung arat chingrum dunsi ingpupon lo me along man peng pen EM in charge of medical surgery Rongpar local EM in charge of fishery transport DRDA DIO Dr. Durgeswar Ingti, DPM Amarjit Tiso, BPM Vishnu Chetri, Karbi Customs Reform Chairman Richardson Hanse, Administrative and Economic Chairman Krishna Prasad Sarma, Border Chairman Dilip Hanse, Fishery Board Chairman Johnson Teron, Deputy District Extension and Media Officer Biren Singh Ingti, Difu Socheng VDC Chairman Roman Pator Lapen Ongdung Rong Arat Chitong Dunsi Medical Sub Center Kethom Lapen Socheng Village Development Committee Asahem Kangpu Pichunpon Kheroni Police Station Adung Pen Thereni Pa Ingkora Troxy Arni Ruipi Keneplong Thereni Pa Ingkora Troxy Arni Anerlo Chitima Porma Long Kheroni Police Station Adung Head Along Ramalong Pen Ruipi Aso Nepon Long Mohon Chandro Pu Inut Abang Pusi Bangso Ruipi Aso Gethek Long Pen Kenep Police Station along Wandet Si Api Kheroni Forest Atumapan Hodaidun Non Bangso Ruipi Amreng A Ingna Majosi Lodam Plot Lopusi Birta Longdun Thereni Paing Kora Troxy Arni 3rd CM Gold Cup Hanjang Lang Supatua Klamalong Arni Kang Sampor Pai Hini Apor Pen Karbiang Long Morning Star FC Difula Pen Berkure FC Tinsukia Atum Angbongsi Patulo Kipatu Kicheng Pen Karbiang Long Morning Star FC Difu Atum Ketek Munaka Chok KAMS FC Difu Po Highway BFC Tinsukia Tumapan Parem Deadlo Bangsu Kipatu along man of the match along A Sibra Nursery jersey number 10 Morning Star Pensi Chipadonglo Lapen Laso Nong A Kipajir Pon Lake Cornelis Karketa Alangli Sarbura Carly Tang David Karketa Chiki Mohamed Pensi Pajir Pon Lo Pinia Birta Bang ke Lapuan Sikang Tonik Lo Langi Bom Thakat News Channel Dume Thakme Kurang 2